Akariba kiego ya ntobochi baishumiretie kuthetere MCA woti muthimutwiri ura wisikene muno yakaba ko nyuma ya bamwe bakari umemenerie no ntobo wagibwa mirandi ya witi na mbere ntero bakiaria bo witi bawiritwe ngwataniro ati MCA na ngavana Kawira na ko wanto baraba chindiro kithurano na kithirupa bati kwebela buru na kwakaba ko kanya kwithira kiritira kari ngwe ya prato kwirwa Marion Karugi. Guku ni ambite na kuwanika bako kubwa nibwo banywerete kamwana akariba kiego ya ntobochio baraba witorete na wingi kuthetera MC woti muthimutwiri kabako na kumenyethia ngavana akathikirio orongo bukumania na bamwe baraba sindirwe kura kiri kithurano kithiru baraba kuwa ni bakuthukia MC wo kiri ngavana na kuwa ati kumwata mbaru utongerie ni bwawe bakiorotera kiara wari MCA kimathithibwa Batu turi antu bakiego ya ntobocio wandi katuyite kwira ngavana wetu yaura yejira arauga ekiego ntukwira ari kiego kwi project imwe atwere ontu kiego market na atwere barabara ya Kathera na atwere barabara ya Kenyanka na kwi mwanika kama ile kemo ile kwi barabara yengi atwere nara lakini kumau kuri antu bangi bareterendwa na andu itare ati angavana na MC wetu no tubatethira bai no thukinya buriku. Kwa hivyo antu beta bathukia relationship ya ngavana na mheshimiwa wetu. Kwa hivyo ruare turi akariba kiego iro twite kura ngavana ka umuti ndwa itherereo ndwaira ciareo cia giciaca ciathirire na wora mheshimiwa wetu MCA wora bangi bawatanire na ngavana kinya wetu na watanire nwe dio kya guthura kwi mtutu nwe dangerous kiego ya ntobochi ward ibwana kimathi thibwa ura former MCA ura wakaji bakio ya ntobochi ward bonera ate kubo barutira ngwe baramucoka cokia iyo ne asirera ne othai ya kuri yake andamanitha ciantu ne kenda kiyo ya ntobochi wondi ya ciamani wantu baraba utumirwa kisiasa kenda bathukie mheshimiwa wetu ura twisi bendene sana na ngavana wetu Amiru borite ngwira bokupoe ina ukethani bandene kithai konge borite lakini mantu ya kuthukia MCA wetu borekane nwe na bomwero u aturitire ngwe irabati uturitira no itokomia njira ne uturitira ngwe bwe asana no twisi ngwataniro na irabe nwe na Kawira ibu bwe na siasa no ntibwa irite bobo izirete ntukuinka yake nyuma ya bamwe bakari ntere kwandamana bakimeneria MCA kabako na kuwa na rere utonya kire timu ya mama na nikyo mibati kuona witi na mbere tubara ba utumirwa ne kimathi ba o kanviari antu bathatu bakithana cwa mbesa kithumba iba menyeretie guthanwa mbesa itare ya kimathi bakire yotheri thayo tecio bakona kikaba kosia kure yotheri thai ka bakarita biashara ka bare me antu bange ibareke kabako ibareke kabako aritengwe maandamano yaraba kubanga ya kunengera antu manelele batu antu bakio itwaritiba ngwe batu itokwanirwa ni ngwera tukaritirwa mwasimiwa kabako batu tukwirwa sana mwana wetu ayonka lekana baba kuwa ate wonka itokwirwa muno tuna wonka Kimathi no twamwatire kura miaka 5 miaka 10 atari nyaka ngwika kari no tebwethete thai kinyaka thiata tote mwangu kura nyaka thukia MCA wetu bariwa ni baisi watho na ni bakumenya budget utongeria bothiru niyo ekurita ngwe na kuwe MCA woka bako aekirwa mayone no ntoni bawatanirite na mama na ni berigirite witi na mbere bobu inge nkoroki antu baba cinderwe muno bakimathi Lekai ko wata muntu nguo atorutere ngwe itokomeambira chatengi banjetera kolokere ijo ya nisi atakwenja kutangwere ire ikuruto mwankaru are ya kona kethira iyo ntoke wondi ngwire ire thino ntoko tractor irari na sirito ngwe sira cia gym ire rakilukire na ngwira cia ira cia tielini MC ro kwira rombete na no nto banjentie MC baraba ikuthai na ngavana wa ikuthai banjentie one ndira kilukirwe Nito kutango 2023-2024. Nkiripotera Weru TV kuma kiego ya ntobochi Gembe South Mbitao Marion Karugi wa Kenywa.